espérant que ce soit le que je dis pingangoli le diable était non ni qui maya que le diable appelé que maté sur la part de télé le que ton gars pas maraso à tout maya matula blessé à matula le gars maso jusqu'à des coups de à malité fallait le qui témoigner bala pour tout la espérant et qui témoigner na Jésus. Alléluia, espérant quoi kotangia sibeti bilaso titene bitene tenenai nandobeti tene so tene batinye Isabe kuti nandobeti zapa batinye si Isabe kuti nandobeti zapa ita zo kwa so dulo akina yeso akina beku voilà espérance que temenge so dulo zo beku tilo aketi tene kekere que le tambour la tonzo loako limbi titene le sarayeso beti loye titene loako le petit tene le zako benayanga tilo loako le petit buna mboko tilo titene le sara mlengeti koli beku tilo akenye titene le kono tongaso le gars baba tonso le gars koli mlengeti wali beku tilo akenye titene le kono le gars wali nga le gars mama mlengeso gona école ayekena beku le gona école titene beku tite kikirike le wa diplôme quelque le sara quoi. Donc, Beku a créé soit Kengangu Nayati Gigi. Mais il n'y a pas passé. Marati Mlengezo le gona école. Le ténè, ni qui go jusqu'à dit tongana, ni gars avocat. Ni qui go jusqu'à dit tongana, ni gars pilote. Mettons sur le commencer école. Mathématiques a commencé Zawana, le tourner, le changer, Beku tourner, le il mathématiques à taga bête noatini, le glissa. Les gars fadi, le doigt du gota. Or, objectif, il le fadi. Beku tilo a tite le go jusqu'à le sinandani mais le waramene obstacle mais il y a gadget devant tilo il a des bêtes noires à ça c'est le changer les gadgets peut-être au phase aussi le goudi si dina ben legende donc à l'ingbi mo tutina beku ti moi petit à peu jusqu'à ce que yeso mo décider de tenir mon wara témoin so mo décider de tenir mon tenir assis bi ba témoignage so mo que coup de pied so sinayati fini ti mo na iridi Jésus ni là Zoso aïr le tesoti beku ayeke zoso le tipimba na yati mabe pupwa ke ya ngua ke pika la ke su ayeke gangangu meloko ngala kwen na yati mabe timbala kwen na yati beku tilo ti go jusqu'à dit tene le témoigner du moment où tongana mo arrêté ouais beku ti mo tia ouais mo ke wara yesu si beti mo aye pepe. Mais que skati espérant là ben bibamo étant espérant étant outil beku moko go jusqu'à nandani ti tene mon yo drapeau ti témoignage mon na église Jésus zoti beku akenye zoti beku avec zo lo za beti lo nando beti nzapa lo mana ben na tenti nzapa lo que la confiance na tenti nzapa tene son nzapa tene avec tene zo si lo dabeti lo nani tene son nzapa tene avec tene so lo lutina ndobeni jusqu'à tite le bas tenani agata tene na yati finitiro maba nyala ki gazuti beku neni aki gazuti beku tongana nye zuti beku ayeke so le za beti lo aza le za mabeti lo na ndoti nzapa ake so manabe na nzapa mais il faut manabe si fasu si mo gamlenge ti nzapa si mo libiti du na beku maba ni la méditi 1 Jean 12 antenaire à la quoi soit manabenalo à la quoi soit kamatalo ngala manabenalo le moule gena la ti gamlengeti nzapa oba tungana mo gamlengeti nzapa ouais fadezo mo kana beku na ndo petit teneso babati mo tene mais ti tene mo ti gamlengeti nzapa pe mo ko di beku tu mo ko jambe ti nye itene beku ak du jambe ti tene ti nzapa mais il faut mo garder d'abord mlengeti nzapa ti tene mo matin tilo ni la Nangoiso binga etati mon nanzapati mon père avec simple ti tene montene baba ba mbiga na yati maboko timo mbigwa yo bisara yeso beti mo yape ni la mbiga ti tinati maboko timo kamata mbitonga na mlenge timo e nzapa ke ya mo na ya maboko tilo e mena ti Jésus Christ a ke mbo sur parti mo ke so ngango pe e mo ga faso mlenge ti nzapa ti tene mo pingba na ti beku jusqu'à mo si na témoignage mo Baba, zoti beku akinye. Zoti beku akinga zibe kutungana kozo lo mlengeti nzapa.
Attention, mon gars, m'lengue dit pas, ouais, mon gars, c'est quoi, ouais. Ensuite, de dire, beku, avec ce sont le yen zapa na betilo. Baba, ni là 1 Jean 5, 1 à 3. Attenez, je suis quoi, manaben à Jésus-Christ, nzapa là à doulo. Le dou, nzapa là à doulo. Le gars, m'lengue dit pas. Baba, et je suis quoi, c'est manaben à Jésus-Christ, à gamlengue dit pas. Et ingaso. Iki amlenge ni zapa teti so indoye nzapa amlenge ni zapa la kindoye nzapa e iki sara iki penja so nzapa tene ngati indoye ti nzapa aketi tene ibata antiatiro ti bata a commandement tiro e inga njati nzapa wala commandement ti nzapa akiso akengangwa pe akengbachi njoni ti I baba toso mo nzapa we alimbi mo bata commandement tiro Moga mlengi tinzapa ouais. Alimbi mo bata commandement tinzapa. Mo tambula na legiti commandement sur le terrain. Mati commandement tinzapa kiti njuniti. Commandement tinzapa kiti tasara ishonia pe. Commandement tinzapa tena batayi. Ni nzapa unda tena tambula na legiti commandement. Na legiti njia sur le fanayi. Efade iki si nandati sokwe iki unda so na iti Jésus. Mlengeti zuti bekwa kenye. Zuti beku ake mlenge nzapa. Zuti beku ake suso ye nzapa. Zuti beku ake suso ake ma lego wala yanga tinzapa. Baba, loko ma yanga tinzapa. Nila 1 Pierre 1, 14 à 16 à tenani. Iki mlenge so iki mayanga. Zuti beku ake zuti mango yanga iki mlenge so iki mayanga. Zasi isaraye tongana zo tisi so ake njara. Ti sarango yepe. Giriri, itambula na yati, yeso iinga pe, me fadeso, iga mlenge tinzapa. Iga mlenge tinzapa. Alingi itambula na legeti yeso nzapa tene. Tenti nzapa tene, ni eke mbili mbili kwe, alingi itambula na legeti mbili mbili. Zoti beku akinye. Zoti beku aike zoso lo manaben na Jésus. Nina mbeti Galates 5. Verset 26 Athénée. Athénée, tungana, avec ebo mbatiso moke wa mabe, zasi kamene abu mon pepe. Zasi plutôt modutina ngia, tenti iriso mokerani, tenti iti Jésuso mokerani. Zoti bekwa kenye, zoti bekwa que zoso loke wara plaisir, ne yati tenti zapa. Zoti bekwa ke zozo teti nzapa ke njire nalo tilo titelo duti la teti nzapa tilo titelo mateti nzapa tilo titelo diko teti nzapa akeso ke ça plaisir na yadilo il a 1 Pierre 2 1 à 2 Athénée na legeti ngangutilo na legeti tenetilo le muna yi ayeso kwe ayeke njoni yeso kwa permettre la yidi tene y vivre avec ceci. Yeso quoi mon besoin de vivre l'année à yati tenetilo. Santé timo à yati tenetilo. Mariage timo à yati tenetilo. Avancement timo à yati tenetilo. Bouger timo zongo sazo à yati tenetilo. Amlenge timo. Akoli timo. Awali timo. Quoi que yati tenetilo. Je dis beku avec zoso le yeti du tenetilo parti matin tizapa. Donc alors matin tizapa mungiana lo. Mi bat tenti zapaso ake gonaya tim ake tenti zapaso mo kama ake munga na finitimo ake munga na yati santitimo ake munga na yati iso komo ke sara na iriti Jésus. Baba, zuti be kwa rien. Zuti be kwa kiso zuti be kwa kiso na mabe na Jésus. Ni la mbeti Galates 5 verset 26 Athénée. Baba, beti Galata tene tongana mbeni zo akezo ake elo mbeni zo akezo ake tentene kikirelo alimbi le dutina ngia mbati iriti za paso lo ikinani tuti beku akezo so loko gola ko na église loko dutina contre père dimanche ti le dutina contre le diba loko gwe parce que le dutina mulé ti ambatiro lo inga tungana moditi mo ako wati mo apetiza pa unda mama mo mule tiketi wako esi apetiza no wako apetiza goyo be il faut mo moi keten la mama ti avowa we
amwa deyani kete tonso sa tingo si wana za agbi maba aling biti tene mo guna milita mbati mo tongana mangangu mo jimni tongana mabeti mo chi wacha la zati tene amungangu na wati mo si wati mo aluna nuzu ina medite Hébreu tenani 10 verset 35 zasi iglisa legeti beku so ikina nepe maba na legeti beku ti izo kota ngiri aikeda kota pri aikeda so ikiwara zasi mbala ko na ti beku tonga so isara yeso nzapa ye ngasi iwara yeso si teneti nzapa atene maba nila mbedi ti Jérémie 29 verset 11 atene bi inga njoni yeso mbileke ngbati maba bisara njoni yengbati i yeso ayeke iti shone ape yeso ake gana iti vundu ape mais yeso ake ga ti tene njoni futur njoni gigi soit amuna yi beku maba nzapa tene ni leke njoni yengbati mais ti warangwa njoni yeso alimbi juna beku yini ake ngbati azo so ake na beku njoni yela nzapa leke ngbati mo di moment où mo gamlenge ti nzapa we nzapa leke njoni yengbati mo mais nzapa tene ti tene mo wara yeni so alimbi mo duti na beku nzapa tene kekere keti mo ayeke njoni kekere keti mbi ayeke njoni mais ti tene mo ba kekere keni alimbi te mo duti na beku à partir de maintenant biba beku ti mo ayeke londo biba beku ti mo ayeke tiepe beku ti mo go jusqu'à ti tene mo wara témoignage mo na ti maboko ti mo na iri ti Jésus maba ni la médite psaume 42 verset 12 atene am timbi londo ngbatinye moke ngbatinye moke ti ngbatinye mo sa goy londo mo zambe ti mo na nzapa e mbimbala ko ti tene mi gunda nzapa tene ti iri ti nzapa so la ke sombi maba lo tene na am ti lo londo na ndapre tene na am ti mo zasi découragé ape nzapa ke na yi ikisi zoti beku akungba leke ape zoti beku a go jusqu'à te témoigner ilondo awe izingo awe londo na ndapre gomo ba miroir comment si tene na amtimo David a tente na lowani lo tente na zoape parce que lo yinga ama ki zoti kpingba ngoli ama ki zoti lo di kekinja tinjapa mais David a londo ti tena de non ni yingo ti ne ke ani go ti ne ke ye dati du ne gbeti mo pe yingo ti ne ke luti la kwa ti tena za beku ti lo nzapa et ça si David n'a dit quoi le témoignage à partir de maintenant parce que mon décision na abdimo ti tena obéir l'intention de Nzapa tene ti tena yete ti Nzapa ti tena aduti nduru mbaki ti Nzapa biba Nzapa muna mo yeso ko beti mo ye na iri ti Jésus Romains 15 verset 13 beti Nzapa tene zasi beku ti na mbaki ti Nzapa zasi iduti la kwa na beku na mbaki ti Nzapa beku shako muna ingia beku shako muna siriri beku shako muna beku akuna mabe zasi igrisa beku pepe na legeti ngangu ti yingo vulu baba na legeti ngangu ti yingo vulu la kumuna beku asa tongana mena ngana lege pe ikpingba na legeti ngangu ti yepe mena legeti ngangu so yingo vulu sia muna yi alingo mo unda yingo vulu ga musiriri na yati finitimbi yingo vulu ga mo mu siriri na yati finitimbi yingo vulu ga mo kpingba mabetimbi et yingo vulu kpingba mabeti mo ti mo bata beku ti mo jusqu'à ti sinko na ndani bawa nila tangati verset na ti beti Romains 8 25 beti Nzapa tene za si imbala ko na beku il faut étudier na beku tentia yeso ideti bape parce que yeso iba ozo est-ce que il peut te encore beku nani non il doit pingba na yati beku jusqu'à ti tene yeso ideti bapa si ni la job batene situation soit ni qui traverser so wali tu la terre non zonga Nzapa mo kui le tene non ni petit zonga Nzapa parce que ni yinga tanga ti tene alondo na Nzapa ni ki mbala ko na yati beku jusqu'à ce que situation ti ne a changé et est-ce que situation va changer après est-ce que ambleng ti job bakiri après est-ce que santé ti job bakiri après est-ce que affaire ti job bakiri après ti pepe tene ta la job mbiki zo di beku mbiki mbala ko na yati beku jusqu'à ce que Nzapa za témoignage mi yanga ti tene na démonstration
et à ce soit émis fada la que tourner et qui gloire dans sa part bi base so quoi émo ala que coucou na belle mo la mo gloire dans sa partie mo na idi Jésus wala ko na ti mabe wala ko ti tene mo zama beti mo za beku ti mo na bini zapa et ça pas so mo servir c'est-à-dire que ça kamene na mbaki ti mo peut-être zapa tene laisse-toi tourner na mbaki ti zapa beku so ko na mbaki ti zapa ake kina kamene be bi babo mo kiti moyi bala ko na ti mabe qui savait bien, qui a su beaucoup, fallait quitter le moyen, il était Jésus. Espérons, voilà, ciao.